Can you splash him on puddles? Yeah. Oh. I'm fluffy. Lle da ni'n mynd? What is it? Across the door. Da ni'n mynd i'r caban gynnad. Fan hyn oedden nhw'n cael eu cinio. Dod ar llunia. Ia, oedden nhw'n cael eu cinio. Fan hyn da. Ac oedden nhw yn trafod a cael steddfodau, bob dim fan hyn. Ie, canu. Canu. Ready for my jacket? Oh, sorry. Not sure. Dim hwnna di'r sicrhau rwan naci, ond fan'na mae o, ia. Cymru. Yeah. Nope, Crimea is here. Yeah, do you want me to go through it? Biliad ac yn bob math o newyddau newydd. Are you telling me that we're going to do this no doing a slate trail now? Yeah. Could do. It's very difficult to section now. I've got the map. Yeah, we've got a map. Yeah, well, I've got a proper map, not something off Google. Hey! Take the shasta! So rhywun adre dydy? No one home? Oh. Beth sy'n fan'na? Be di... Shed? Mae shed ydi o? Ti'n gwybod beth yw go iawn? Da ni'n gallu agor o da? Na, Toilet! Ia, toilet sydd allan. Oedd na beth penodd blynedd yn ôl, oedd na ddim toilet yn y tŷ. I gael chdi gorau mynd allan i'r ar? Wedi wiwis y ganol nos, oedd rhaid ti'n mynd allan i'r ar. A'i cwt y belon. If I need the soaking wet sort of thing. Ie. Be ti'n neud efo dda? Ond ti'n neud ein mewn i tren, wedyn mae'r tren yn symud. Ie, da Be ti'n iawn. neud efo dda? Be arall ti'n gallu neud efo dda? Dwi'n hwnna gwybod. Ie. These things are green over.
So ti'n meddwl glas, ti'n meddwl piws, dwi'n meddwl gwerth. Cor! Slate Valley Museum Granville, New York. National Slate Museum Llaw Twinning 2007. Well, nice to go to New York. We must have found the other one, don't we? Yeah, gwnaed y plat hwn gan ddiweddar Bill Rice ac yn dathlu'r gyfeilliad rhwng y ddwy ymgyrfa. Wow. So there's a pendant slate, American unfading green slate, Llechwa slate, Corey slate, American red slate, Festiniog slate yn Dyffryn Nantlla. No, because I've done this. Gone, ooh, and then walked in and had a look. And how many times I've walked back out without seeing that? One. Oh. What's this big contraption? Ni wedi disgu a nathar super fast I catch o I cyn nath I disgu. Do. Hi. That's all, data. Go on then. Go on then, Blur. Okay. Ni'n mynd I dad. Da ni yn mynd I dad, gysio mi. Dwi'n chwil gwell yn munud, oce? Be mae dad I di ffeindio? O, na, dydw I ddim I gael dydw I ddim yn gallu jympio hynna, da. Oce, gyd I drio. Flip. Is that a piece of bread? Is it? Or is it just slate painted bread? Yeah. Oh, I love the smell of this place, you know. What are these tools? Be di'r tools? Yeah. Dwi'n yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod, dyn nhw. Dwi'n meddwl drill, di hwnna. Whoops, hwnna. Mae o gen taid yn y hein. Ia. Mae gen yn garage. Ia. Be oedd o'n neud? Wel, pan ti'n gallu agor o, ti'n agor hwnna, da. A wedyn ti'n rhoi rhywbeth rhwng hwnna, fatha clamp ydi o. Ti'n rhoi rhywbeth yn canol, a wedyn ti'n gallu gweithio fo fo. Reit, dych chi eisiau gwybod beth di hwn, ta? Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod beth di hwn. Hwna, da, ydy lle maen nhw'n rhoi twll yn y llawr. Ia, maen nhw'n gwneud twll efo hwnna. A wedyn maen nhw'n llenwi fo hefo dynamite, hefo explosives. Ia. A wedyn maen nhw'n pacio fewn efo fo. A wedyn maen nhw'n rhoi tân yn efo, mwyn chwythu pethau fyny. Dyna maen nhw'n gwneud efo hwnna. I think so. I don't quite remember what it's called, but... Di dad i'n gwybod beth i stafell yma? Pwy ti'n meddwl sy'n gweithio fanna fel arfer? It's a blacksmith. So what is it? Is it a smithy? So... What is the glass? Wel, weithiau mae yna dyn yn fanna yn gwneud pethau, ia? So mae'n gwneud tân yn fanna a mae'n gwneud pethau allan o hyan o falle. Mae'r gwydr yna lle bod pobl yn mynd i agos. Ond beth yn y llunio'i? Dwe? Genod. Genod. Genod.
di hwnna? Be ti'n meddwl? Be di o? Ia. Di dad i'n meddwl di o? Boiler i tren ydi o. Boiler i hunsless engine. So, da chi'n gwybod... Genod? Genod? Hoi! Gwrdd ti'n gwybod Linda oedden ni ar wsos dwytha? Hwna sydd i fewn yn hi. Un fela. A maen nhw'n gwneud tân yn efo. A maen gwneud stem. Looking after the make sure the doors were all closed and the lights were off and everything like that, and looking after the premises. It was all right, but very lonely place and very dark to go backwards and forwards to the village in Tameris. Scuba diving over there. Bubble.